Nyari tanya ke si Acecep. Martenya tadi kan panggil si Acepnya. Si Acecep berarti perhatian. Bisan Kak Marte. Kuat dikieukeun coba wati. Kan perhatian bisanya. Ya Allah, terus dikieukeun dah dikieukeun. Kan Marte kan labu dikieukeun coba ya wati. Perhatian bisa si Acecep teh. Bener berarti si Acecep teh bogohin Kak Marte. Iya. Diraku mah. Beneran kayak gitu. Ih, wati mah percayaan sama Marte. Mau percaya mah ayo ngilu, ayo kasih Acep dah ayo. Mungkin